muajarido rasiban man pisan ngelanturu ning ayang didiang doke punika ingian kawendenan di sang rumaga putus ngerentahang tel pawacana semalih rentah tel pawacana idone sado dabda balon apa minab bapa manut kapining rentah tel pawacana nidoana kelinsir menapo mirip iwang ya to peleh bapo di depangan ibu ko jani adi mantri nyawe seniman doke punika rares ketual oleh pengabeh hidoana Ki Agung Sinali Tunggil para tano mandri iriko sado bangra sitan kadi-kadi itu acara melakasana nete bapo brengsek sakit gede apa ane rawasang bapo busan kengken pelih bapo sing ke bapo merasa kapideng pedewekan gede kadi raso pelih bapo nih corah laksanan bapo tekomai rare sepandi itu kebelatungin ninten jeung etang-etong napi malih inggian tabang wijang idoana Ki Agung jak peremangkin kesikso semalih keblak-bak kebangsungin makadi kewedanan itu anak kelinsir nato keturen sone mangkin ri sesampune ketegul kesikso semalih kebangsungin makadi kewendenan ide sang rumaga putus ide yang begawan kalau iri raris katurang ring ide anak Ki Agung cerita yang resi darmu kebelagabag ngelantur uning ayang titiang makadi ide Resi Darmo suami sampun ketegul semali sampun kebelagabag kebelatungi kepempatan ide kepaing mapan kewawo kecitah oleh hido sang pinako murdaning jagat mawasana paro pengabeh paro patih nenten jeung etang hitung napi malih wih Dewa Ratu Agung ja kesiksa kapaid keret makadi ido anak kelinsir liuana kangen ngato nyingat kawentenan kadi punika pih Dewa Ratu Agung mawasana makata paro panyak paro semeton sana wenten nyingat raso kepariangan raso sedih keliwat dadi ido
Punten rares mekadi pakurimek sinale tunggal parekan ida sang nato. Tuh beli kita masih adi ajak mekejang. Tengujang nadi anak kelingsir totonan. Ya namun tete polos anak kelingsir. Dadi kesiksa, dadi keblakbak. Di depan ibu ko jadi beli. Kengken lantas daden guming Yen kekene teh laksanan paro pengabeh hido anak agung yang turah carojani melaksanakan kekerasan tegarang kena hang beli tegarang kena diajak mekejang mirip kengken kaden lakar penaden kumi yang anak lingsir denenan lakar kesiksa wiku utamu ketegul ring tengah kemargi mapan sing jado unuk sing jado perarem peraturan ane ngadanin dijo ado anak ane bani lakar negul nyikso apu buin lantas ado di tengah yang margi mekejang warga masyarakat ane nyaksiang tuh kengken kaden lakar penadian gumi ini ane jani beli kita masih hadiah ajak mekejang